te toi whaafilo I atu I lau whaafonga angele nei tai au, si mai lau whaafonga o Talafoala Radio Samoa. E ono tesi ma le ono miliona, ua tu ese mo le isi whātau sanga I loka ai Brenton Tarrant. O Brenton, le ana ia whaau o le oti I le limas fulutasi tangata sai le malumalu I kala estete le lua afes fuluiva. E tasi tesi ono sul ma le ono miliona I le tausanga, lea o le a whaalu I le to ese whaapitoa o lo o loka I le alii. Ma I le saunoanga le minstau whale pui pui, Calvin Davis, o se tupe whaalu tatau, e ui, e le o nofo le lei ai fo ia. Peita ia le ngata o le mauti noa o le malu pui pui o le o lo tuli lona whaasalanga, o isi paungata o lo I le to ese, ai whaapele au whainga luenga. Ono le mawalunga o le tatau ana pui pui o le to ese o lo iai Brenton, e silia ma le whaafe iwa se lau tolu se fuluta lai le aso, le o lo kai le to ese a paremoremo I Aukilani. O se tau mawalunga tele lea pe a whaatusa, I le na o le tolu se lau tolu se fulvalu tā lai le aso o lo o whaaluina I isi pangota. O le masino o kuso tāluaina saunoa I le taitai o le atunu u Jacinda Ardern, e le o ave e se ai fetu una inga I toi ave lea tangata au Sitalia e wha uma ona whaasalanga I au Sitalia. Ma o le tau fio Jacinda, ia mautinoa ua whaasala mua I inei. Ai ele I saule paketi ana nafi, o le afoina tu ese le tolu tesi 5 miliona o le paketi o le lua afes fuluiva mo le whaafale pui no Brenton. Talu mai lea taimi sa ia o mai nei. A fuala iai o lea ua te amale se 10 miliona tu pe alua tangata tutongi la fonga. O Brenton o lo solo ato ele to ese au noa malenga va al palola o le fesili. To e fia nisi tausanga I whaasala I inei whaato a whaafoi. Ai fia foi nisi miliona e whaalu lumanai. E le vao le tolus fululua tālai le 5 tālai le vaiaso lea o le a si I ai penefiti I le vaiaso. O le Siitaga le ana sauma le paketi ana nafi, ma ua whailoa le malo, ua whaasa o le sese, ma o se Siitaga o pito I maualunga leo penefiti. O le Siitaga ua whailoa mai e whaato a mataloa ia aperilo le tausanga fou. Ma ele o tā uai le luas fultala whaupopo I lungo penefiti au tū, le o le a mata whaamamalu ia Iulai o le tausanga nei. Saunoa le minsta o tupe Grant Robertson, e ui I lea Siitaga, e tele lava I singaluenga le malo e tatau ona whaia. A o si ei lai le malo tangata o lo anga va ai penefiti. Ua so whai mai le tua ngai le national, ma tu o ia le malo, I le ai o se fesoa soani mo pisinisi ina ia wha au popo nisi ngā luenga. O le maua le national, o lo o si ia le malo le penefiti, ai ele o fesoa soani e su e sau ngā luenga. E tele nisi vaenga na whaatulanga mai le paketi, pita ai, o vaenga au tu o lo o talitonu le malo, e a fi mai ai ana fuafuanga o lo o taulai a ingai maua la lalo tupe maua, a wā lava le manuia o whānau. Ua te enai avepasi I Ueligitone leo fo mototongi na sauma le kamupania le New Zealand Bus o le masino au kuso le tausanga tāluai na amatalu ngā lalo o itala noanga le uni ma le kamupani whaatatau I le leto e maua o alauni ma rates o maiaia amati, whaatetele ma lea nao o ai lava ina solo te le masina tāluai. Matali mai le kamupani e leto e whaafai ngā luenga ina avepasi o te se ia vanga na ua maua se malienga le nei mata upu. A o toi tala noai fo ila le isi te ele vai aso nei. No fo mai ai le kamupani le totongi nato le se fulu afe tala mo ilato ua 5 pesili atu tausanga talu na avepasi. A o le isi umavaenga e maua le 5 afe tala. Peitai ua le ai mai avepasi ma faa upu o se whainga faa tosina. E le whaata ia le suia le uni le ai avepasi ona ila lato finau e te tau lava o no tutongi mai alauni o lo sau ia lato kone karate na sainia. Ua sa wai malaisi tala a whai ai le aise tali le lei le aso wharaila le vai aso a sau o le ato e solo te e foi. A matatu I le aso sa asau neona le to e sili atu ma le lua se fulu tāla le tau e tutongi mo femalanga inga I no fuanga whaitele I Aukilani. O le aso inga I mo tangata Aukilani o lo wha o ngā ina hobcats, ma e anga wa aifewa inga I trains ma pasi se ia vanga nai le pasi ale sky bus o lo whea lua il malai wa lele. E wha apia fo I whainga malanga wa aari le sami. Peita e lo ta ua ile wa o lo whea lua I waihiki. I whaasala launga mai le Auckland Transport, o le maualunga whaatapula e lua se fulu tāla I le aso o le a mawhai e ona whea wai tangata Aukilani. E au noa ma le popole pe whaafio na wha o ngā pasi, trains ma waa e le si lia lava ma le lua se fulu tāla e tutongi le aso. O le nei system e oko meki ma o lo wha moe I le tag o lau hopcard I taimi uma. Matala muli, whaitau wafe maso la tau te wha mamama lave ina maile uafu I Waitemata I Aukilani.
O le ua whailo e se tasi o iwi whaapele Auckland Council, tolu solvalu mai ai o atu le umili afa kilomita e te tau i le uafu, ma e moli maue o atu i le lua se lau lita o le swa sami le aso i tasi. E mawhaiona faamama e nei maso. O le aveo maso ma Faaaoga i le swa sami le uafu, o se metotia e talitonu i lato o lo so e so e ma whaataunu uina le nei polo keti, o le asanga whaatau wai lea no fuanga i le taulanga. Telefonala Radio Samoa mo le nei tai au.